Sagudayan nga rod ti surat, may kadwa nga paset, ti pakasaritaan, ti parikot iti biyag ni Marshall. Dear Cassie. Dati nga rod mga kasin ti part 2. Dati pakasaritaan, ti parikot iti biyag ni pagayam tayo nga Marshall iti Paway, Ilocos Norte. Dear Kasinyong, awan nga roden tinaramidak, edi tanaduktalak nga addan gayam anak ni Josie nga asawa. Naladawen ti amin idi maamuwak, tanalpasen ti kalay sami, na sana lang impudno kanyak, bueno sana lang, sa ko lang naamuan, idi madaman, dati honeymoon me. Saan namat kid di nga inlibak, bueno, saan mat nga nagulbud, tadakmat kaming nga talaga nga sinaludsod keng kuwanan, no, adda anak na, no, naawan. Tayo di ibagana nga, nasken nga amwen mi pelaeng met ti kinatao ti may sakit may sangem kunak awan pateg ti naglabas. Sige, gapo tadakkel ti barukong nat panagkita ki din. Inayat kon ket inkasar kon. Angem sa anak met kidi nga agbabawi kasinyong. Kahit kumutten ti agsimpay ti biyag. Narigat ti awan kataktakonay na. Ket patsek nga ni Josie, di magbaliw to kanyak. Nang runa dati panaggustok kadagay ti dadakkel masangwanan na. Sigurado ka Marshall, mahal? Awan patig tinaglabas. Baka naman magbago na ang rik na mo sa akin. Ay, saan mahal? Kas kunak, awan patig tinaglabas. Ken adumot dita, di kiti mahilig iti single mom, akasking ka. Anya nga ti plano, mahal. Kaya't ko kumamit, mahal, nga alaek ti anak ko dito eh. Kaya siyempre, ako ang nanay niya. Tsaka maliit pa siya. Iniwan ko lang siya sa Bulacan, mahal. Ay, awan ti problema. Awan ti problema, mahal. Mabalim mo nga ihawid dito, ipaway, dati anak mo, nga dadya Bulacan. Kari-karikeng ka, nga ibilang ko, akas nagtaod kanyak. Ay, agyaman mahal. Napakaswerte ko talaga sa iyo, mahal. Sa anak nga rakupin, hindi gusto ko magpasalamat sa iyo. Naiiyak ako kasi sa kabila ng lahat, uray ka sa tinaglabas ko. Inawat nak, inayat nak, Marshall, mahal. Sana ko na arakupan. Apa, hindi mo kayat. Sa manangam ni, nabasa na ha? Gatas mo na Ay, sorry. Ay, unay mo. Hindi mo lang sardingan. Di pa nagtid-gatas mo. Ay, ganyan talaga yan, mahal. Kasi kalkalpas ko lang nagpasuso, naipusing ko ti anak ko. Siyempre, awan ti agdede. Iso nga maurnong ti gatas. Kaya lumalaki yung dede ko. Wun, amukon. Umpis itan. May ikat ni gatas nan. Uwin, mahal. Awan mo ti problema. Saan ka di, Marshall, mahal? Uwin, awan problema. Awan. Okay lang kanyak, mahal. Anya nga iti problema, misika, Marshall, barok. Unay mo tinanang. Awan mat kiti problema, basol ko matlaang. Tadyak mat inam mo ngamin nga muna, no adan anak ni Josie. Ay kite, basol mo nga talaga Kat,
Awan mabalin Kat ibilang kun nga kas nagtaod kanyak. Ipatpatid ko matan ni Josie nanang. Ay karumbeng na laing anak ko. Akit naragsakak ano kasta ti desisyon mo. Rumbeng na laing nga aklunem. Kat ibilang mo akas nagtaod king ka ti anak ni Josie nga asawam. Anya nga rot ti plano. Anya nga plano nanang. Ay kiti anak na ipakastoy na kade. Wano adda kadi iti naganak king kuana. Adda kadi iti amana. Ipakastoy nanto kanu nanang. Kaano nga ron nga mapanaalaan ti anak na. Kata ibilang kumuta na kas apukok iso nga excited akmait. Inton rabiin nga agbiyahe nga mapandya Bulacan nanang. Ay kita sayaan Nabaring makitak tumutan ti apukok. Uri no saan nga nagtawad kanyak nanang. Uray Akat baring maadaan kay tumot at ibukod yung nga anak. Tapno adan tumot pudno nga apukok. King Marshall, barok. Uwan nanang. Ngim apay nga rod nga kasla naliday ka. Ha? Day nga tamanan. Day nga tamanan. Dakkel masangwanan. Naliday ka siguro. Ta saan nga saan mo't gayam nga pudno nga dakkel ti masangwanan ta. Tamot tagayam agpadpade di gayam ide. Ha? Ay na barok amu ka una yen. Kasta tilangam no adda ti nakaupayam. Barok itataada asawa mo nagbalbaliw kan. Addan kataktakunay-nay mo iti biyag. Addan pamilyam paikit din. Adda anak na ti asawam. Nanang. Iso nga. Saan mo nga panpanunutan dagita nga pisikala bagi ti maysa nga babae? Saan nga dayta tinasisita? Nanang. Tinasisita barok ket ugali. Dayta ti kitaem. Naanos lakit din nagagat ka nasingpet ni Josie. Akit nagasat kalata Ananuam ti dakkel masangwanan na no sadot may. Ananuam ti dakkel masangwanan na no awam mo ti anos na itibiyag. No natangsik. Sa bagay nanang. Iso nga dayta tidat paliiwam ta asawam. Alakit pa nagkitak mo ket nasayaat mo dayta nga Josie. Na nasayaat ko namot ni Tata Teban nga lulo na. Bareng ananang uri mo't sak panagriknak panagkunak ket nasingpet met na anos ken nagagat ni Josie nga asawa nanang. Damo kasin yung aklunek nga napaayak na luksawak gaputa. Saan nga natungpal de arapaap ko nga agbalin nga asawa nga dati ko madakkel ti masangwanan na. Lupay kasta inaklon kon tigasat ko. Katawa mo't kid din ti panagbabawik ta panagriknak talaga nga nasingpet met na anos ken nagagat ti asawa. Napan na nga rod inalan ti anak na manipod di Bulacan. Excited kami kaninanang nga mang pasangpet kadakwada nga agina. Idita sumangpet dan. Ay, andito na ako mahal. Ada kami, Marshall, mahal. Ay, nanang, ada ka da Josie kan ti anak na. Ay, wine, umaya kaon. Josie, mahal. Nibagtada kayon. Oo, mahal. Nagbanog ti biyahe mi. Ay, kasta nga talaga ata adayo di Bulacan. Iso ka din ti anak mo day ta karga-kargam nga ubing. Wen, mahal. Iso ni Harold. Pagunyak ko ang maturog met. Sige saan mo nga ririingin pa Oo, sumrek ka nga ro din Api nagtaktakder ka mo't lata di tarwanganan. Kuha nga min, Marshall, mahal, adda ko maipudnoking ka. Ha? Anya tayo mahal?
Di ngamin, mahal, kunam, nga awan patek tinaglabas ko. Uwen mahal. Kuha ngamin, Marshall. Anya tayo dyan, mahal? Saan lang nga may sa ti anak ko, nga awit ko, nga kaduak, nga nag-awit dito, mahal. Anya? Anya ti kayat mo nga sawan? Ay, ay, ada ka maggaya man. Josie, ay, uwan nanang, ada akon, dahi ti gayam ni Baby Harold. Ay, dahi ti apo ko kaon. Amod ti mga rata o baek. Tagsarita kayo pa lang. Ay, anya ti kunam? Saan lang nga may maysa ti anak mo? Josie? Oo, Marshall. Imbaglakit din tawan ni nanang ka remuar. Ay, napanda iti si Ijelikod. Tiket mo sawain. Adapi may isang nga anak mo nga intugot mo, insangpat mo dito. Tiket na sawain, dua ti anak mo. Anya? Saan lang nga dua, mahal? Anya? Saan lang nga dua ti anak mo? Josie? Oo, Marshall. Di kwa. Di ngamin, awan patik ti naglabas ako nam. Uwan No kahit mo saan lang nga dua. Manong aro ti anak mo? Pito sila lahat, mahal. Anya? Pito? Pito as in pito? Ha? Oo, Marshall. Pito lahat sila. Ha? Oo, lain. Pito? Oo. Ay, pakilala ko sa'yo. Alik kayo rito. Ayan sila. Ito nga pala pasensya ka na, saan da maununi man nagbabainda. Dadakil mo, digit ito duman eh. Babarito ka da. Oo. Ito panganay, si Nela Carpia. Ha? Oo. Ito naman si Jeremy. Tapos si Rubina, si James, si Mark Joshua, saka si Mark Anthony. Pangpito si Harold, siya yung bunso, mahal. Ape nga di ka makasao, mahal. Ako ha. Nay! Naape nga nakadumit ti ubing dito, Marshall. Ha? Nanang? Sinot akin anak dagita, Ay, da kayo ubeng. Ape ada ka dito balay me. Asino kayo? Asinot naganak ka da kayo? Ay, nanang. Ako po, Siak. Jose. Anong ibig mo sabihin, anak? Anak ko po sila lahat na 7, nanang. Anya? Nanang, 7 ti anak mo, Jose? Oo, nanang. 7 lahat sila. Sabi naman ni Marshall, awan patig tinaglabas, nanang. Naimod na itang apitaw. Di kat 7 ba't ti apo ka? Na yan. Bagis. Ambunay ka 20 uminom Ape kami nagbarbartek ka. Bagis. Unay na iti kagasat ko. Ay katawan ti mabalin bagis. No di kat aklone mo ti kinapudno. Urita. Nasingpot-mat ni Josie. Una kabagis nasingpot. Nasingpot ang 7 ti anak nan. Punay mo tapito. Ay, ano sam abagis, ta isumot ti kinayat mo. Ijak ba't mo?
Di ka nagpaiswan na kadyak pa'y amoy di nagkasar kami nga adagayam anak nan. Nga sa alagayam nga may sa ti anak na kabagis. Ludi kat pito. Unay mo dayjayan, pito trimor yan na kukuanan. Ay mo kabagis. Ay po ay. Detat mayat, single mom. Single mom? Single mom nga agpaiso ang pitumot ni anak nan. Ala kita, gas-gasat mo to dagita nga pito nga anak yo. Nga bagis, gasat. Kasano nga gasat ita? Urita nagasat ka ba't nga agkalap ti tilapia. Awan ti problema iti ipasidam ka dakwada. Kumaano saan da nga napili ti makan? Di damot nga rin kahit tinatang. Unay mo na iti nga biyagan. Ano sam abagis. Kaya naskin nga ibilang mo idan nga kasbukod mo nga anak. Imbag ka pa ata, adan anak mo. Siya kagad. Agar aramid kami pala kay misis ko. Ala ang peso. Adan anak ko ang sambot nga nagtaod kanya. May isa pa nga problema. Sa anak ko nga maadaan iti putot kini Juicy. Anya? Aapay matbagis. Kasano? Kalpasang gayam nga naganak iti may kapito. Nagpagalot mo't gaya man. Ha? Nagpalaygiten? Luwag. Kasano pingar nga mga pututak? Sang kay baga na nga, awan patig tinaglabas. Daytan samot nga mintimbagam king kuha na iti bagis. Una Unay mo ito. Kat, agbabawi ka di. Samot ki di Ngayon kahit ko lang ibkas mo't ti marikrik nak. Ala, gan-anos ka lang. Am-amo ka unay bagis. Nasayaat ka. Dakkel di pa nagpuspusom. Tano ko saan ka nga nasayaat nga tao? Idi ko mapela na amuam nga adan anak ni Juicy nga asawam. Kat, insinam ko maadagosan. Pinagtalaw mo kuman, wino pinanawam kuman. Aglalo lang nga roden, idi ta naamuam nga pitugaya mo ti anak na. Ang anya tinaramid mo. Inaklon mo ida. Pinastrik mo ida iti balayo. Pakpakanam ida. Ken ibilbilang mo ida akas bukod mo nga anak. Iso nga saludo aking ka, Marsyal. Amok nga dati panagasawam, isot mamagbaliw king ka. Ino idi, mahilig ka dakkel ti masangwanan na itan. O, itataada asawa mo, adda ubing yon. O, nagmature kan. Iso nga, saan ka nga agbarbartig, gabo ka dahita. No dikit agselebrar ka, taaddan pamilyam nga nga bibiyagin nyo kini Juicy nga asawam kabagis iso nga nagkasat ka pailaan. Pudno ti ko na ni kabagis ko nga Joseph kasinyong tano ko masaanak nga nasayat a tao. Pinanawak ko man, when insinak, pinagtalaw ko man ni Juicy, apaman nga naamuak nga pitugayam ti anak na. Ado ti linakam ko, apananguyaw, kadagiti tattao iti aglawlaw. Ado ti agkat-katawa, iti liklikudak, kat-katawaan dak. Ado dagiti may bagbaga kanya, nga laglagak kano, bagtit, mauyong, maag. Duldug, tanga, martir. No apay kano nga kinayat ko lata ni Juicy. Iti likudan nga addaanen iti pito nga anak. Ngayon saan ko ngayon pangpangag kasinyong mas ngayon pangag ko dagiti bagbaga dananang, daninong, kanikabagis ko. Alasken nga ibilang ko dagiti pito nga anak ni Juicy akas nagtaod kanya. Ngayon ti makadakes kasinyong bayat iti panaglabas ti panawen. Ore kasanot panangiparik na kadakwada iti ayat ti maysa nga ama. Kasla di dakmet maaklon nga may kadwa nga amada. Ay.
Ang kaya gaapa, anak ko, oy, obeng, saan kaya gaapa? Ang kaya gaapa ko na, oy, di kas kaso, ay, ikaso dakman, na kayo, obeng. Bakit ba? Hindi naman ikaw ang tatay namin, tito. Tito ka lang namin. Anya, ay nagbastos mo dito pa, nagsumbat na dito yung ubing. Oh, wag mo kaming pakialaman. Hindi naman ikaw ang tatay namin. Ha? Nagluko ka nga ubing. Ay, no saan ka lang nga ubing talaga nga. Tinutupang ka. Kasaritak man ni Juicy damdama. Madida ito eh. Unay mo't detang. Awalat respeto madigiting ubing kanyak. Kaputas saan nga siyak tipod nung amadan. Kasi ratat pa nagsungsungbat na kanya kon. Unay mo't detang. Ako na humihingi ng pasensya sa'yo, mahal. Deti, insaot ti anak ko king ka. Natangsit ngamin day dyan, ninelakar piya. Uwin nga rod. Uwin mo ta sinumbatan na kon. Oo nga. Siguro nagmana doon sa tatay niya. Tsaka doon sa mga lolo't lola niya sa Bulacan. Anyat kit mo sa hoen. Natatangsit ngamin digi dyan. Isungor nga nagsina kami ti amada. Jak maanusan nagiti katugangak idi. No kasta saan ka nga nagkasar na di mo na asawam? Saan? Han ngamin kayat nagiti naganak king kuana. Gapo siguro gagangay laeng ti biyag mi dito ipaway. Hayaan mo. Pagsasabihan ko yung mga anak ko. Tsaka agan anos ka laeng, Marshall, mahal. Pasasaan ba't matatanggap ka rin nila? Maaklon da kan tumitlaeng, akas may kaduang amada. Uray kumamol lang awagan dak ti tatang. Hindi mo sila masisisi, mahal. Si bibiyag mo't pelaeng ti amada. Ang mamartek ngamin. Ken naranggas. Iso nga di da kayat nga mapanyin na amadan. Maawatak. Sige, ag tinulong ta. Aramidik mo ti partek tapno nung ti kasta. Inot nga maalak mo tirik na di anak mo. Kastamot kanyak. Mangrugi mo ten nga. Mangrugi mo ten nga. May asasidig ko trik na kadakwada. When nga rod mahal. Nakikita ko naman ti effort mo nga agpakaama kadakwada. Iso nga agyaman ak mahal. Kahit na ganito na may 7 na ako na anak, inawat na klatta. Ipatpateg ka ngamin unay, Josie. Kahit awan ti pateg ti naglabas, kasti ko naking ka. Agyaman ak mahal. Hayaan mo. Babawi ako sa'yo. Ha? Napagod ka nga nagkalap iti ikan saan ka di? Uwen, apay. Gayat mo imasahe ka? Ha? Imasahe nak? Kito na. Sige. Agpaklib ka. Imasahe ka, Marshall. Ay, agyaman ak no kasta mahal. Apo nagmayatin no kastoy. Uri no mabanuga kita. Adda ka nga mang masahe kanyak. Gusto mo yan? Diinan ko pa. Hindi mayatin. Mayat kasta. Apo nagmayat. Makabang arlik na. Ay. Ay, bakit? Sa bali mati mas masahe mo mahal. Mamumut inigaman ta itlog kon. Ano ba mas gusto mo mahal? Ha? Masahe? Alam mo na. Ha? Ay, alam ko na. Yung alam ko na. Sige, bebe amor ta masahin.
Sa bali nga masahe ti kahit ko. Yan din ang naisip ko, mahal. Anya nga ti masakim kanya itang, mahal. Ito ay, oy, 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 oy. Umingar na, mahal. Ay, kituin alis to nga umingar yan. Gusto mo yung ganito? Minamasahe ko, mahal. Baka gusto mo, mahal. Hindi lang masahe ang gawin ko. Ha? Anyapay ngayon ti mabali mo aramidin. Ni. Isubo na mo tin. Isubo mo tin, mahal. Mahal. Na yun. Amang mangang kamadgayam ti dog, mahal. Sa amo una ta ulo na mahal gandi. Maalino ak mahal. Mahal. Una yun. Anan ti dakkel masangwanan na nga asawa no. Di namat amot mangan ti hotdog. Anan ti asawa nga awan ti anak na. No, di namat amot ti sa anak nagbabawi itan. Isko, uray pito ti anak na ni Josie. No kastoy mo ti kalaing inalaing na nga mangan ti hotdog ko. Permi nga isagad na. Una yun, dumanon sa apay ti karabukob nan. Data. Kanik tumot titilapya na. Tapno no, masupapakak detar aramidin na. Mahal, pagkatapos mo, kakainin ko din yung tilapia mo, ha? Mahal. Ano yun, mahal? Ay, sabi ko, pagkatapos mo dyan, kakainin ko din yung tilapia mo. Kanagtumot na tilapia, mahal. Ay, sige, ikaw bahala, mahal. Gusto mo ba yung ganito, mahal? Ay, una. Insubo naman na yun. Ay, naggasat ka, Marsyal. Ay, apo siyak santi kagagasatan, dito'y paway. Ananwam ti ubing nga asawa. Ananwam ti virgin. Ananwam ti asawa. Nga awan ti sabit na. No di naman amo. Nga isabit. Ay! Mahal! Ay, mahal, mas mahal. Ang sarap pala ng tilapia mo, mahal. Juicy na juicy, mahal. Uray no, piton ti rimwar dito yung mahal. Naka-bangbanglo, naka-press-press ko lata. Mahal, Marsyal. Atiwik digiti kasadarak dito eh. Ngayon na nagasawan. Jak lapat chen no napadasan dan dahil tinaramid mi. Jak lapat chen no napadasan dan tinag 69. Nga bayat nga kang kanon na tihatdog ko. Kang kanak mo tilapia na itay. Aging nga nagdang ka mga naglipas. Una yan. Una yung gasat mo, Marsyal. Ay, apo,
ibagada nga malasak, ibagada, uyawendak, nga daksang gasa ta. Di dalaan mo, nakagasgasa ta. When kasinyong nuda kami, kani Josie, awanti maibagakon, awanti makaartap, dati ayan-ayat mi, ilangin-langin mi, ti kinalailo mi, ti tunggal maysa, ti kinadungo mi, ti maysa ken maysa, ipatpateg mi, ti tunggal maysa kasinyo. Kaya't, siyempre, tunggal adagundaway mi, maparagsak mi, ti maysa ken maysa. Gabo ken ni Josie, ken dagiti pitong anak mi, naadaan ti turong ti biyag ko, gimmagetak nga agkalap, gimmagetak nga agkonstruksyon. Ket pinagbalin ko nga inspirasyon dagiti aggiinak, tapno agbalay ti biyag, kang runaan na ti panangisakad ko, panangisakad mi nga agasawa ti panagadal dagiti anak mi, aging ka nga makaturpos da iti kolehiyo. Inan anusak nga rod ti manong atawen kasinyong nga siyempre ket pito adagos dati bibiyagek nga anak, bibiyagen mi nga agasawa, angem gabo ti panagtinulong mi ken ni Josie, gabo iti kinagagat ken kinaanos ko iti trabaho. Awan met tinagbalin nga parikot. No pay nagtultuloy latamot ti kinalamiis dagiti ubing kanyak. Tasipod idi ket titulat ta ti awag da kanyak. Ore no mamin ano nga ibaga ni nanay da nga tatang, tatay, papa, wenno dadit iawag da kanyak awan. Awan na pulos tinauray ko. Titulat ta. Tad iti kaanuman kano ket awan ti makasukat iti amada. Nauray kano numatay ton ti amada ket rumbeng na laeng nga titulat tat iawag da kanyak gaputa saan kano matasyak ti pudno nga amada. Ada lagi di gundaway nga masaktanak kadagita nga ibagbagada. Aglalo no mapanunot ko nga iti kaanuman ket saan kaminto nga maaddaan iti bukod mi nga anak ken ni Josie. Ket kasti ko nakitay adu ti manguy-uyaw kanyak. Nagtultuloy latamot dagita nga pananguy-uyaw da kanyak dagiti tattao iti aglawlaw ko, aglawlaw mi. Adu latamot dagiti makitkitak nga no, nakatalikudak o no mamamwak nga no, nakatalikudak kat katawaan dak kano. Adu dagiti mangibagbaga kanyak nga saan kano pa nga naladaw ti amin. Isinak kanon ti asawa ket sumapulak iti kasukat na nga dati mabalin ko nga pututan. Takayat ko kano nga rod kadi ti agnanayon ton nga awan ti putot na. Angem kaskas di nga jak impangag ida kasinyong lalok pay ket di nga inpateg ni Josie ken dagiti pito nga anak mi. Nasayaat na anus ken nagagat ti asawa. Uray no natutuleng rebelde ken no daduma ket di dakras respetuen dagiti anak mi. Impateg ko latta ida akas panangipateg ti ama kadagiti bukod na nga anak. In karkarigata kasinyong tinangpabasa kadakwada nga pito. Babaen ti tulong ni Apo Diyos. Nagtultuloy met ti kinasalunat ko. Aging nga saggaysadan nga nagturpos iti kolehiyo dagiti anak mi. Maysa-maysa nga graduardan, maysa-maysa mo ti maadaan ti trabaho, maysa-maysa nga agasawa dan.
maadaan-dan iti bukod da nga pamilya. Lumakay mo't na tao kasi angem no makitak dagiti anak mi, makitak tinagbanagan da nga nakaturpos da iti kolehiyo, ada na talga da trabaho da. Kaslang mapukaw, kaslang worth it amin nga nagbanbanugak iti manong atawen. Worth it amin ti ananos mi kaya di Josie nga asawak. Bayat ti panaglabas ti panawen kasinyong nga maysa-maysadan nga naadaan itis bukod da nga biyag, maysa-maysa metten nga agpanaw, agpukaw, dagiti anak mi. Dagiti daduman, nagbukod dan, simina dan iti sa bali a balay, sa bali a lugar, ada na pa nagtrabaho iti sa bali a probinsya. Siyempre, dagiti babae na ikamang damot. Aging nga nila engen Harold nga buridag tinabati. Nga idi nakaturpos maten ni Harold ken adameten trabaho na. Imay mat inala ni Nelia Carpia nga inauna. Pati ba naman ikaw, Harold? Aalis din? O wen tito? Inakagubra ngamin dyan Manila tito ket agyanak dyan damanang Nela Carpia. Nela Carpia. Tito. Kailan kayo papasyal dito? Hindi namin alam tito. Layo kasi dito sa Ilocos. Kung gusto mo, ikaw na lang pasyal doon. Tsaka kukunin namin si nanay doon. Ha? Si nanay mo? Kukunin niyo si nanay mo? Doon sa Bulacan? Oo, tito. Napag-usapan na namin ni nanay yan. Kasanwa ka rod? Kayo ang mag-usap ni nanay. Josie, agpaiso ka di. Nga sumurot ka kadakwada, hindi Bulacan. Mahal. Pwede ka namang sumama. Mabaling ka mo't nga sumurot kada kami. Kadwain na nga mapanagaywan ti apu ko ta. Agim amum Josie nga jak mapanawan ti paway. Anya nga ti ubrak ijay. Adad ti pagsapulak. Adad ti balay tayo. Adad ti pamilyag. Dagiti gagayim ko. Dituyak ka na yanak. Dituyak nga di makrel. Patsik nga dituyak to nga matay, Josie. Api nga laskin na sumurot ka kadakwada. Marshall, mahal. Hindi ko naman matiis, anak ko, ni Nelia. Masapul na ti agaywan ti anak na. Sumama ka na kasi. Ayoko. Alam mong ayokong iwan ng paway. Agbati kan Adumat ti sabali nga, mabaling nga mga iwan ti apu ko ta. Nelia, dito'y kayo lang at nangaminan. Dito na lang kayo. Hindi pwede tito. Doon yung trabaho namin ng asawa ko. Tsaka nandun yung pamilya ng tatay namin. Tatay nyo? Ako? Ano ako sa inyo? Hindi ka naman namin tatay Yung tatay namin, nandun sa Bulacan. Nelia, huwag ka naman ganyan magsalita sa tito mo. Totoo naman, Nay. Pinilit mo lang naman kami na pumunta rito. Hindi. Kasi alam ko na mas gaganda yung kinabukasan nyo dito, anak. Dito sa tito nyo. Kaysa naman doon sa tatay nyo na
walang direksyon ang buhay. Hindi na namin kasalanan yon. Hindi naman namin hiningi sa inyo yan, nanay. Anak. Pwede ba maiwan na lang ako para may Ano ba naman yan, nay? Sarili mong apo, titiisin mo? Hindi naman sa ganon, anak. Pero, paano si tito mo? Ewan ko kahit kailan ba, Nelia, Harold, hindi niyo ba ako tinuring na ama? Ako, nasimula nung maliliit pa lang kayo. Ako na yung nag-alaga sa inyo. Ako na yung katuwang na nanay nyo na magpalaki sa inyo, mangaral sa inyo. Ako yung nagpakain sa inyo at binihisan ko kayo, pinag-aral ko kayo hanggang sa makatapos kayo. Hindi naman namin hiningi sa iyo yan, tito. Siguro kung nandun kami sa Bulacan, gagawin din yan ng tatay namin. Nelia, huwag kang magsalita ng ganyan. Totoo naman, nay. Sige. Bye-bye, amla taitan. Nudidak man imbilang nga anak. Saan na ko mga pukawin ti respeto na king ka nga inada. Sige. Marshal, mahal. Sige. Sumurot ka kadak ko adan. Sumurot ka aminin Marshal. Tapno agkakadua tayo. Agkadua ta nga mga iwan ka dagida pukot. Saan ko nga mapanawan ti paway. No di mo kaya ti agtali na ed dito eh. No di yo kaya ti agtali na ed dito eh. Kadagita anak mo. Kadagita anak ta. Adakata kayo. Kimjak to pulos sumurot. Marshal, mahal. Ingkay nga Rodel. Panawan dakon. Marshal, panawan dakon. Marshal. When kasin yung nagsakit, nakasaksakit, kalpasan, timanong atawen, ngayon bilang ko idang anak. Nagalistudak lang at tinalikudan, pinanawan, ti makadakes, mas pinili ni Josie ti simurot kadakwada. Nagkarimot kading agsublinto. Mangnamnama ak iding agsublipay ni Josie kasin yung angim na awa na anak tinamnama idi dimteng ti pandemya. Nasipod idi naglimlim sakit ti arak. Apay anak ko, dadaelam mo tintibiyag mo. Nanang, saan mo ko mga dadaelin tibiyag mo, Marshal Barok? Saan nga kaputa pinanawan da kan, dagiti imbilang mo nga anak. Uray no tinalikodan da kan, nga di da ka na am mo. Dagiti, ay, saan ko mga isutrason, tapno no dadaelam tibiyag mo, Barok. Saan kamot pa'y nga lakay, makasapul kan tupay, iti sa baling nga katakta ko nainay mo. Nawarin nanang,
Ni Josie laeng ti ayatek. Ni Josie laeng anak. Aging ga ita kasinyong nga mabalin meten ti agbiyahe, mabalin meten, mabalin kuman nga agawid ni Josie, mabalin kuman nga sumarungkar dagiti imbilang ko nga anak mi. Nga mawa na pulos tinauray ko kasinyong. No, sursurwandak pa kidi nga ag-Facebook. Ayat dalang mata nga makasaritak dagiti anak mi. Ngem ni Josie saan na pulos nga sinursuro ti nag-Facebook. Di nagsapay ang mga kutingtingin ti cellphone. Aging ga ita ket awan ti komunikasyon ko kay ni Josie. Aging ga ita nagtultuloy ti panagbarbartek ko. Ang maging ga ita kasinyong ket mangnamnama akpay nga agsublin tumetlaeng ni Josie nga asawa. Ket daytoy ti parikot ko iti biyag kasinyong. Rumbeng kadilaeng nga agurayak pay itinabayag nga panawen, agurayak pay kini Josie. Wenno padasek manen ti makigasang gasat kini ayak. Kasano nga rod no agsublin to ni Josie inton adan sa bali nga kadenden nak jakto nga taag babawi. Balakadan dakman kahasinyong pangaasiyo. Siguro di dak maawatan. Angin tas lalagrigat nga lipatik latan nga kasjay laeng ni Josie. Kalpasan ti manong nga tawen nga naglabasan mi. Ado ti mangidurduron kanyak nga bumiro ka ko niti sa bali. Sayang kanumot ti gaget ko. No jak sumapol iti baro nga bakit ko. Dahil di nga rod mga kasin, ti pagkidawak ti balakad kada kayo. Sabi ko ta adamat na ibati na nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag. Kadagiti padak nga dimgeg ken nagbuya. Ken kablawak man, dagiti nang guyudan construction. Dagiti madamang agpapaay EJ Dariudiw ni Jeremy Valeriano. Yan amin nga taga Paway, Ilocos Norte. More power to your program kasin, kanagyaman ti anos mo nga nangidrama dati pakasaritaag. Ito yung pagayam mo ng problema. MC Marcial iti Paway, Ilocos Norte. Alright, thank you so much Marcial. Manong Marcial. Na yun na yan. Iman ka pa Ape nga di mo kahit nga panawan ti Paway. Amo kahit mapan iti lugar nga di mo nakasanayan, sa amo nga nakairwaman, dito madayo ka iti pamilyam, gagayim mo. Kaya siyempre, number one, dito pagsapulam. Agit saan mumot nga apod no nga anak ni Gijay, ken pud no nga apo ko, tapno no surutem ida. No talaga nga ipatpatig na ka ni Josie, ken no talaga kuma, nga nasaya at digida nga anak, ngayon bilang mo nga anak. Pinanunod na kumamot ti Mariknam. Titi iadayudakin ka. Kasla aglalo ka dati panangaladakin nanang da. Inya dayudakin ka ni inada. Ti asawa mga ni Josie. Unay mo ten. Ay, biyag aya.
amo yun nadaduma, dagiti kastoy nga pakasaritaan, ti maka, nadaduma kastoy mangmangag tayo, maamuan tayo nga adagayam kastoy nga agsagsagaba iti biyag, kat ijay tayo nga ma-appreciate, no anya ti adda kada tayo, no maminsan ado dagiti reklamo tayo, api ni kastoy, api kastoy laing ti adda kanyak, api nagbasit ti sweldok, api kastoy lat trabaho, api kastoy lat asawak, api kastoy ti biyag mi, api kastoy lat balay mi. Angim dite ammo at dagayam digiti nakarkarupay. Ijay tayo nga ma-appreciate, masurusuro nga ma-appreciate kadigiti adda kada tayo. Di ngayon kasin rema Yadaw Ruiz Gudoy dita Santa Ana Cagayan. Hay. Di ngayon kasin rema awan patig tinaglabas si kamamot si kaman nga nanang ni Manang Rema, ni Kasinsin Rema. Di ba Manang Rema, okay laking ka no mesa kadagiti barom. At nagasawa mo diyan maysan nagasawa na. Oh, let's say latan kasama ni Philip. Ni Philip kuma nga ni Philip one day agawid dita Santa Ana. Tiyam amuna ti asawa na. Ngem di asawa na ket adagaya men 7 nga anak na. So adda 7 nga syuman ni Philip. Di ba Manang Rema? Okay laking ka kasi awan patig tinaglabas. Basta agin inayad da. Awan kan kasin Marcial. Bilibak saludo aking ka ti kina anos mo, kinasayaat mo, kinadakkel ti pusom. Kinadalos ti panagpuspusom. Kaya, okay, at digiti reaction, komento, ken balakad, digiti viewers tayo nga nakangig ken nakabuya kaditi surat mo, kasin.